Rajačke pivnice se nalaze između Negotina i Bora, tačnije na 25 km od Negotina. Put je dosta uzak, krivudav i loš, pa smo zato putovali duže nego što smo očekivali. Pivnice se nalaze poviše sela Rajac, po kome su i dobile naziv. Osim pivnica, na ovom mestu se nalazi i jedno staro groblje sa zanimljivim obeležjima. Nakon velikog uspona ulazimo među kamene zgrade. Prizor je nesvakidašnji. Srećemo gospođu koja prodaje vino, a malo dalje se nalazi i jedan restoran koji, kako smo saznali, radi po zakazivanju. Preko dana možete zateći gomilu turista, ali već kada počne da pada mrak, mesto postaje potpuno pusto. Zaista je lepo, zaista je lepo. Lepo i mirno mesto, ko voli prirodu. Šteta što ovde više nema toliko ljudi. Kažu da je ovde nekada bilo mnogo pivnica, dakle ljudi su proizvodili razna pića, razne svoje specijalitete, međutim danas je sve to napušteno. Od većine podruma tek po koji ima upaljeno svetlo, klimu ili nov krov, a kažu da je ovde nekada bilo oko 360 pivnica. Kao što vidite, na mnogim vratima također se nalaze i umrlice. Ovo mesto je najveći uspon imalo krajem 19. veka, kada se u Francuskoj pojavila nova bolest koja je uništila sva vinogorja. Tada Francuzi u potrazi za dobrim vinom otkrivaju ovo mesto. Dakle, vino se izvozilo u Francusku, što je meštanima donosilo veliku zaradu. S obzirom da vino traži tišinu i mir, a ljudi su u selu živjeli sa puno domaćih životinja, oni dolaze na ideju da vino izmeste. I tako su ovde na brdu napravili podrume. Ovde je klima vrlo povoljna, a materijal od kog su napravljeni ovi podrumi je za to vreme bio dobar izolator. Ovde možete naći vrlo retka vina. Crna tamjanika je retka u svetu, a začinjak je sorta koja se, prema istraživanjima, samo u Negotinskoj regiji može naći. Evo, našli smo ovdje jednu malu žednu kucu koja pije vodicu. Ožednele kuci. Ožednele kuce, evo. Osim dobrog vina, ovde se nalazi i jedno staro groblje koje čeka da bude upisano u listu svetske baštine. Ovi stari spomenici su vrlo specifični jer imaju ovu kapu, a najstariji su iz 18. veka. Smatra se da su bogati ljudi pravili veće spomenike, a siromašni manje. Za muškarce ove sa kapom, a za žene bez. Svi imaju razna obeležja, a dominiraju lunarni simboli, svastika i cik-cak linije. Na nekima se nalaze i različite varijacije krsta. Većina spomenika ima istu ovu formu, dakle jako su slični sa ovim delom iznad. I zaista je groblje veliko, dakle postoji deo iza mene koji se nalazi, koji je baš urastao u travu. Ovaj spomenik ovde koji vidimo je crvene boje, dakle nazire se ova crvena nijansa, što znači da je verovatno u ono vreme bio u jarko crvenoj boji ofarban. Groblje je zaista veliko jer se ovde nalazi više stotina ovih spomenika. Evo, s groblja se vraćamo u selo. Već polako pada mrak i izgleda jezivo u pojedinim sokacima ovog napuštenog sela. Sam ambijent je zaista lep, pogotovo ukoliko volite prirodu i mir. Ovde postoji jedan vidikovac sa kog se vidi selo u dolini. Za sam kraj smo kupili malo vina, ali i bacili pogled na unutrašnjost jedne pivnice. Ovdje ima raznih stvarčica koje možete da priuštite sebi, dakle postoje razne vrste slatka, džemovi, razni sirupi, likeri, vina i rakija. Ovde završavamo našu priču i ostajemo da uživamo u dobrom vinu.